Kuri uyu wa gatandatu tariki 21 byari ibirori. Gasogi United yananiwe kwikura mu menyo ya Rayon Sport itsindwa muri stade Amahoro. Igitego kimwe rukumbi cya Charles Bar cyahesheje Rayon Sport amanota 3 imbere ya Gasogi United yasoje umukino ari abakinnyi 10. Kuri uyu wa gatandatu tariki ya 21 Nzeri, Gasogi United yari yakiriye Rayon Sport kuri stade Amahoro mu mukino w'umunsi wa 4 wa shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Rwanda umwaka w'imikino wa 2024 ndetse kugeza na 5. Ni umukino watangiye wihuta, umupira uva ku izamu rimwe ujya ku rindi. Mu minota 15 ya mbere Rayon Sport yari imaze kubona amahirwe 3 harimo n'aya Charles Bar, ariko birangira umunyezamu Dauda ababereye ibamba. Gasogi United kandi ku munota wa 5 iba yafunguye amazamu ku mupira Abdul Aziz Harerimana yahinduye imbere y'izamu. Kadimu Ndiaye ananirwa kuwufata ngo awukomeze, ariko Kabanda Serge nawe kuwushyira mu rushundura biranga. Amakipe yombi yakomeje gushaka igitego, arimo amahirwe atandukanye ariko kuyabyaza umusaruro biranga. Yagiye kuruhuka ari ubusa ku busa. Rayon Sport ikaba yatangiye igice cya kabiri ishaka igitego ndetse iza no kukibona ku munota wa 50 cyatsinzwe na Charles Bare. Gasogi United yaje guhabwa ikarita itukura ku munota wa 66 yahawe Muhindo Corin. Umukino warangiye ari 1-0. Ku munsi wo ku cyumweru AS Kigali ndetse na Rutsiro, indi mikino nako yabaye AS Kigali na Rutsiro byanganyije ubusa ku busa. Amagaju ubusa, Musanze 3, Bugesera 1-1 na Etincelle. Ejo ku cyumweru Gorilla FC vs Marine FC, Mukura vs Vision. Kuwa mbere Polisi ndetse na Muhazi bizesurana. Habimana Jean d'Amour. Dukomeze tubane kuri iyi channel, mwibuke gukora subscribe kuko ni ingenzi kuri mwe ndetse nanjye. Uruko nsohoye video muzajya muzibona kandi muzibone gatanu ku kandi.